Balk Timber Sales in Krugersdorp het meer as 30 jaar ondervinding in die houtbedryf. Hulle bedien alle kliënte met groot of klein hoeveelhede en verskaf volhoubare kwaliteit hout wat jy kan vertrou. Hulle houtprodukte kom van volhoubare hulpbronne en is duursaam, veelsidig en stylvol. Hulle maak voorsiening vir alle marksegmente, insluitend kommersiële of residensiële projekte en die selfdoen entoesias, want hulle produkreeks is groot. Dit sluit in buitehoutbehandelings, CCA-behandelde strukturele dennehout, dennehoutdekke, dennehoutbekleding, gumpoles, latte en droppers, dennehout of Seligna heininglatte, draers, onbehandelde pale, hardeware, selfs jungle gym toebehore en verseelaars. Balk Timber Sales sorg vir hoë gehalte as 'n prioriteit met sy vervaardiging van alle behandelde houtprodukte. Balk Timber Sales. Hulle bied ook ontwerpbystand, produkadvies en verskaf hulp met selfdoen projekkostes en kontrakteursverkryging.